Ngicela bazalwane usihlalo wase KZN ubaba wethu uMpilo Busane for leadership speech eze ngaphambili ningamhlabelela bazalwane. Kama lakho uMengameli baba JG Nxumalo, ngibingelele ubaba uVice ubaba NR Rubanyana, ngibingelele umama uMengamelikazi, ngibingelele umama uVice Mengamelikazi, ngibingelele ubaba uGeneral Secretary baba Gasela noma isihlobo sami Amen, ngibingelele ama trustees onke, bese ngibingelela umama uKhumalo treasurer womama ku national nabafundisi bonke nomama ngasenhla. Amen. Cela ukuba bazalwane, siyabonga ke siyabonga no emhlabeni ke Jesu ke Baba Jesu ke mo Hallelujah Jalo zeke ko Jalo kuze siyabonga
Jesu kiba Baba Jesu kiba Hallelujah Amen bazalwane. Ukhulu kuyithoba ngibingelela uzakwethu baba uCebekhulu eGauteng nabafowethu esisebenza nabo eKZN icommittee lonke
phinde ngibingelele program director angifuni ukuze ngithole i-call from uhle athi ngimshaye ngezembe. Amen bazalwane. Bese ngibingelela abazalwane bonke egameni lomfelethi uJesu Kristu. Mhlambe ngicela uqale ngixolise bazalwane ukufika mhlambe ngalesi sikhathi inkonzo sithema ngabe simemezele eqaleni sathi izobe imhla ka-20 June. Kwasho ukuthi hayi ngangishayiseneke mangabe inkonzo izoba mhla ka-20 June ngoba vele leli sonto lomhla ka-13 bekade sinebhizi laphana ekhaya. Umfowethu omdala ubeganwa namhlanje. Amen bazalwane. Hayi bafika kophila nocebekhulu kuleyo mhlangano ngangingekho bazalwane. Ngezwe kuthiwa bavumelene ngo-elethu ukuthi cha inkonzo asiyilethe mhla ka-13 ngoba kuzobe kuneholidi. Amen bazalwane. Engakacaci ukuthi ngiyalimala ke manje. Kunento bazalwane engike ngayibona nje kusukela ekseni kuhanjwa emabhasini. Ngabona abazalwane indlela abaphilelana ngayo nekumnandi ngayo. Olungelo nje ngicishe ngabashiya impela esidawini ngathi mina ngiyahamba manje nge-Eastern Cape. Amen bazalwane. Elithi iBhayibheli lapha kuMahubo 1:33 uverse 1 ithi bheka kuhle kangaka ukuhlangana kwabazalwane kodwa bemoya munye. Amen bazalwane. Umoya bazalwane siyawubona umoya wenu munye. Kukhona isikhathi la eke nathi ngiqhamuka khona besibuka phela sila besikhona ngemzimba la besikhona kodwa inhliziyo zethu bezingapha. Uthena babumengameli mangabe efika amabhasi asuka eThekwini ngike ngabona abazalwane base Eastern Cape khona i-dance abayishayile eyokutshengisa ukuthi bayaba welcome. Amen bazalwane. Ngabona bonke beculi iculo elilodwa ngoba bazalwane ungabona abantu becula iculo elilodwa bonke ngesikhathi esisodwa lokho kufakazela ivesi ukuthi bamoya munye. Amen bazalwane. Ekuyiyona into esifisayo la ebandleni lethu ukuthi sihlezi njalo ngaso sonke isikhathi simoya munye. Siyazi ke bazalwane ukuthi vele zizofika lezo zitha. Amen bazalwane. Ngoba la ekuhlangene khona abazalwane behlangene ngezwi nesitha vele sidlalela kuleyo ndawo. Amen bazalwane. Isitha asikwazi ukuhamba siye ethaveni siyodlalela ethaveni ngoba vele laba abantu abasethaveni bangasesayidini laso. Amen bazalwane. Kodwa isitha vele sizodlalela ngasesontweni. Amen bazalwane. Uma ngabe sesifika ke isitha baye bedideka abazalwane uma ngabe sesifikile isitha. Amen bazalwane. Kube ngazi ukuthi sekunokunyukana kanti cha vele isitha size endaweni vele esithunywe kuyona. Amen bazalwane. Laphana kuJobe uJobe uthi mangabe ehamba kahle phambi kwaNkulunkulu uyafika uSathane uyamcela uNkulunkulu ukuthi uyafisa ukumsebenzisa ngenxa yokuthi ufisa ukuprova ukuthi engamphika. Amen bazalwane. Leyo nto leyo uma ungayibuka uSathane wayeyisitha uma ngabe sefika kuJobe ufuna ukuzoprova uNkulunkulu wrong. Amen bazalwane. Kanjalo nathi bazalwane njengoba sikhonza ebandleni lasenyonini sizofika isitha. Amen bazalwane. And kukabilike ukuthi it's either siyazivumela noma asizivumeli. Amen bazalwane. Angiqondile bazalwane ukungena entshumayelweni sebesishumayelile abafowethu kodwa ngiphinde futhi ngibingelele lapha kuSpara i-leadership esibonile ihamba phambi kwethu uma ukuthi niyakhumbula bekunetemu ayisibiza ngale ethi sindle yamandla athi singabendle yokukholwa futhi siyadingana. Amen bazalwane. Akekho umuntu ongamdingi omunye njengoba sina kukhona omunye onakho omunye akanakho. Amen bazalwane. Longe nakho lokhuyana kodwa unakho okunye okungasiza lo omunye. Amen bazalwane. Sibonga kakhulu bazalwane ebranchini yala ekhaya under uRev uBabuntsele. Bazalwane uma nganixoxela nje ihlaya kafishane
kuke kwathi bazalwane sesimthulelile ubaba uNtsele inkonzo kodwa telephonically kwahamba kwaba nezinkingana ezincane engeke ngize ngene kakhulu kuzona bazalwane amen kuthena sesikwenze konke sahlela savumelana nama-committee ukuthi cha sizoletha inkonzo ye-province la ngeke sisaletha inkonzo ka-national ayi kwacaca ukuthi hayi khona size udaba salithatha sadlulisela kubefundisi laba akuyibona abasiqaphile ayibabuya nabo behamba reverse amen bazalwane ayilisho nje ubaba uNtsele ayemngalo wayithi okoko mase nimila nibenisaguqa amen bazalwane ukungaguqi kwakho baba uNtsele nakho namhlanje kugcine inkonzo yase Eastern Cape ibe impumelelo futhi iyaba yinhle amen bazalwane sibonga kakhulu nabazalwane bebranch kababa uNtsele khona la eNtabankulu nakwezinye indawo nasebhizana angazi kodwa sikhona amanye ama sub branch akhona siyabonga kakhulu bazalwane labazalwane uma ngabe i-committee lifika la emasontweni adlule lafike lamukeleka amen bazalwane sithe siyabona nabo sebeyabhikilisha lamaculaculayo amen bazalwane ayikwacaca ukuthi hayi bafeyile amen bazalwane siyabonga kakhulu bazalwane aba kwi-organizing team elidwa uSisi noma uma uNoncedo ngicela ukuthi aphakame nje bazalwane ne-committee lakhe lonke sibashayela ihlombe kuyibona besihlelela inkonzo asekishini basekishini cela uphakameke sili ngoba unobhala we-committee ukhona la phakathi kwethu sibonge kakhulu bazalwane ngithena mangabe ngenza i-call kubaba umfundisi uNtsele ngafike wathi ukungihlephulela kancane ukuthi inkonzo ifika kanjani la eEastern Cape kuke kwavela ke bazalwane ukuthi inkonzo la eEastern Cape iqalwe yigoqo ubaba uMvelasi amen bazalwane ngokuhamba kwesikhathi ke bazalwane kodwa umama obekade khona ezomisa inkonzo la akasekho ke emhlabeni bazalwane kodwa kwakuthiwa umama uXhongo amen bazalwane therefore singabantu abasha besifisa ukuthi mhlambe imember mhlambe yefamily izothatha le token of appreciation singabantu abasha ukuthi abe nesibindi esingaka sokuzoyivula inkonzo ngelinye ilanga inyoni njoba isindizele ngapha amen bazalwane ngizocela nje mhlambe engathi baba uNtsele ngayilo engimcabangayo bengicela nje asondele bazalwane mawukuthi uyena lo engimcabangayo naye bazalwane kuthena mangabe sesithi siza ngapha wase ekhipha umnikelo omkhulu undodakazi wakhe amen bazalwane kakelana ukhiphe igusha inkomo amen bazalwane ukhiphe bazalwane inkomo asazi ke noma isasele yini abazalwane kade befikile la na indlela abacula ngayo ngazi ukuthi la iswini ayingazi ukuthi kugcwele ngizocela abazalwane asondele yena uMrs Ginyana sela simshayela ihlombe bazalwane bese ngicela baba uMengameli nobaba uMvice bezosivulisela isipho sika gogo uMrs Sixhongo nondodakazi siyacela bandla siyacela bandla uma kungenzeka sicela ningene ngale ukuze izoza kwinkundla
Ayizobezwa abasebephuza itiye bazothi ukuthi kancane.
insizwe lapha efaka ijacket emnyama iyayibiza lapha nabazalwane asishayeleni ihlombe bazalwane. Amen bazalwane. Ngiyafuna kodwa ukuthi mhlawumbe emasenihlafuna iamen idilike lapha izoyibamba la. Amen bazalwane. Ngicela ukudlulisa lokho bazalwane siyi-committee labantu abasha. Siyakholelwa kakhulu kwi-transparency. Amen bazalwane. Ayikho into uma ngabe nje senisazi. Ayikho into esifisayo ukuthi ifihlakale kunina bazalwane because siyakholelwa kakhulu ekuthenini yonke into esiyenzayo siyayiveza. Amen bazalwane. Sihambile bekumhla ka-16 May saya le eMalvani mangaphosisi eDurban North worship experience la ebesinganyelwe khona ubuholi bethu obabukade bunathi bazalwane. Mhla sibulala izizwe kodwa ke i-social media ke usho otherwise kodwa ngikho lapho. Lapha nabazalwane leya event yakwazi ukuthi isinikeze siyibandla lenyoni isinikeze imali engango 10,000 rand. Cela sishaye ihlombe bazalwane. Okugcina bazalwane sengihlala phansi. Kunenkonzo ngiyaxolisa nobhala. Kodwa le ngiyacela ukuthi imenyezelwe yimina. Ngicela uqale nginibonge bazalwane abazalwane esinabo ecommittee bafikela ekhaya ngolesihlanu ekseni. Selokhu nje bahlala lana ngithe mangibafonela sebengikhulumela into engingayizwa kahle. Amen bazalwane. Niyabazi abantu mangabe bekade besegoli uthi umuntu esaseMontrose nje sekhulume hey mara. Amen bazalwane. Ngithe mangifona bangitshela ukuthi kuyabanda lana engathi singathola amanzi ayashushu. Siyabonga kakhulu bazalwane committee. Siyazi ukuthi benini nama plans enu bekufuneka niwenze kodwa nathatha isikhathi senu neza la kuyabanda ke bazalwane la hayi akudlala. Bengicela ukuyimemezela ngemvume yakho nobhala. Mhla ka 29 August kunenkonzo enkulu. Kunenkonzo yokuphakamisa ubaba umengameli wethu ubaba uJJ Nxumalo. Izobe kuleya holi ke bazalwane nikhumbula lesegoli. Leya holi ke bazalwane mhlawumbe emshadweni kaSisi uThando sasiyitshela ukuthi impela hayi siyoyivala. Kodwa isabona ukuthi ayivumi cishe ifane nendlu yasenyonini. So ngithema ngabe sihleba ke babumengameli bangithembisa abantu abasha ukuthi lapha bazokhipha amabhasi ngeke bekhipha amabhasi angaphansi kwa4. Amen bazalwane. Sekuyi challenge ke bazalwane. Njoba sisuka la si expect ukuthi sikhipha amabhasi awu4 noma ngaphezulu. Sihambeni siye enkonzweni eGoli inkonzo yokuphakamisa babumengameli. Inkonzo ke bazalwane nationally ngokwami nje singayifanisa nenkonzo ka Good Friday. Nike nobona amabhasi aba Good Friday ukuthi abamangakanani. Uma singathatha inkonzo lengishoyo sithathe ngespirit sika Good Friday. Uma kubiza ukuthi ibranch yakho wena ikhipha ibhasi akube njengasenyonini bazalwane. Ilokho nje bazalwane cela nishayele ihlombe nisazokhipha amabhasi awu6. Ngiyabonga kakhulu umphathi ohlelo. Amen.